Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubahe ikaze mwebwe mwese abakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV mu kiganiro cyo guhimbaza Imana no gutazira. Nico kiganiro tujemo muri kano kanya ni protector kingiwe n'ibisanzwe ngaruze kugira ngo duteramane tuge guterama duhimbaza dutazira. Nico kiganiro nyine musanze mumenyereye mukurikirana muri kumwe na agwagwaruka rugiye rutandukanye twama turi kumwe hano, ariko ndabibutse ko no munsi ari umunsi special musibona neza ko hano nza kuba ndi kumwe n'abatumire babiri hano imbere. Ndi kumwe na Eva, ariko uno munsi kuri ataje muri ca kiganiro tuba duhuriramo turi benshi yaje ari wenyene acahurira n'ubundi mutumire nari natumiye kugira ngo bose kuri arabagenga birebanye impano abazanye kugira ngo bashobore kutwezegera biciye mu ndirimbo mugabirana Imana yabahaye. Eva, turakuramukije. Amahoro y'Imana bari namwe. Amina. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bibaza ko ibindi byose murabyumvira ugiye gukorerwa ngaha Imana ibahezagire. Amen. None we basanzwe banakumenyereye hano, reka twakire umushiki wacu mwahuriye muri kino kibanza, nawe n'umuhimbaje burya kandi Imana yamuheza ngabirano nawe tukuramutse. Amahoro y'Imana bane natwe. Amen. Narahezagire Imana y'umugisha. Amina. Kazina nini? Concessa. Asante sana. Nawe ndazi bategereje ibiganza bakuramutsa. Concessa ariko yarabatije. None ko ateguye izina rimwe se irindi riri iki? Nitwa Kayobera Concessa. Kayobera numva ari izina ry'umwana ujya ngo baragira abana 12 rimwe tuba Misago ba Karenzo n'abitwa ba Kayobera canke ba Ndayobewe, nivyo? Uri umwana agira 10 umwana agira 13. Iryo zina rirabigaragaza. Kayobera Concessa, turaguha ikaze muri kino kiganiro cyariwe guhimbaza Imana gutazira. Nakoze cyane Imana y'umugisha. Amina. Kurundi ruhande ndi kumwe na Wizo gute? Ndabaramutse cyane. Ubundi tuvuga batatu ubona. Uyu munsi turi bayamarido kandi natangirwa amahirwe yo gushobora kuvugira kuri izi mikoro. Yego turazabaza kandi tutavuga, ariko uyu munsi ubwo bayumvise ijwi ngira undi munsi bazumva imbere ya kamera bitera bitsa. Inyuma y'amarido umunyabaka yafukuruka aca ahabona. Concessa na Eva baramaze kopira inyuma y'amarido no munsi barahabona bari hano imbere yabo. Twavuye inyuma y'amafera. Bavuye inyuma y'amafera. Morodekayi yabereye ku marembo yanjye yinjiye muri bwami kandi Afurika biri imbere. Muri make rero twemeje ko vuba winjira. Nani yabyemeye kamera ku marembo. Izariyo mani izarikora amahanga azabibona, izarikora bose batangare. Iryo jwi Mana yareka bano baririmbyi batanguye. Reka ndabaha ikaze rero bano baririmbyi bace bafata n'umwanya baduteramisha, barazi ko babipanze kuko igihe bahurira hano nabonye tora agapapuro gira gutya ibyo bapanze ndazi ko bimeze neza cyane. Reka Iva kubera ari we wa hano aca amenye ko akorana n'umushitsi bahuriye muri kino kibanza. Ikaze. Turaguha
bose ndetse n'ababandi bose Imana yonyine nizi ubwo bwose ukumva ntacyo bikikumarira yutekereza Yesu agahinda ko buri munsi sibereho bigoye kumusuzuma n'amazi kumusuzuma we n'abacu ndetse n'abandi bajya gusura ukumva ntacyo bikikumarira yutekereza Yesu ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana nabidaheruka yasezeranye bizabana nawe no mu bihe biruhije nyuma isezerano ryayo risa naho ritsinda ntabwo rizarera isezerano ryayo risa naho ritsinda ntabwo rizarera
ubuzima bwaje ugati ndanakimanisha umugoroba ndagusaba uzamuye ibiganza Imana yacu ubwati uri nyishura ndabwaje umugoroba nakwiye amashimwe Yesu nawe uhaze nawe Yesu nawe usa nawe Yesu nakwiye amashimwe Kugira ngo
turashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye ndizera neza ko twabaye twese mu bihe byiza twumvise uko kw'Imana muri kino kibanza dushimiye abakozi b'Imana Imana yakoresheje no kuri twari mu bihe bidasanzwe ababizi barabizi abatabitahura nabo nta kundi ariko buke buke mwe muyarazogenda batahuza icyo nzi nuko twagize ibihe byiza mu buryo bw'impwemu muri kino kibanza Consensa tugushimire murakoze cyane yego nizere ko n'ubundi munsi tuguteye akamo uzotwitaba murakoze cyane nabo turabashimiye Mwami Imana ibambire umugisha kandi mwinshi cyane ikindi gihe muduhamagaye tuzoza ko turagomba ko hagira aho tuva n'aho dushitse tugomba kugorokera ngaha nyine gusa oya turagomba ngo dushigikire ababyifuza barushigikire tere indi ntambwe murakoze amina murakoze cyane kubendera dushimire Iva nabwo ari umusangwa nawe kandi muri kino kiganiro mutumire wakoze cyane Uwiteka Imana bamezagirire namwe murakoze amen dushimire Wizo twabanye neza muri kino kiganiro nanjye ndabashimire cyane byari ibihe bidasanzwe n'ubana n'Imana mwizi urumva ko nyine ngarutse nifuza cyane niko ndameta cyane ku buntu bw'Imana indirimbo ivuga ngo amarira warize Imana ihindura indirimbo nshasha ya Mozambi hantu rero mvuga ngo Imana yongere kubasukira amavuta kandi karibu iwacu bwira kandi urugo ni nyabagendwa mwareza cyane amina asante sana umwe wese ndaza arafise indirimbo yamufashije nanje yari yafashije kubera umwanya utadukundiye kubandanya mu nkundire tuze dusubire duhure mu kindi kiganiro cy'ubutaha tutareka ibiganza tubikibanura tuti bye bye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.